Yes, ibihe byiza abakunzi ba Detone Show nk'ibisanzwe rero turagarutse ngo tugende tubana amakuru y'imikino ari kuvugwa ku mugabane w'i Burayi. Ndabashishikariza gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo igihe cyose dushizeho ibiganiro ujye ubu wa mbere ubibonera ku gihe. Yani Diomande, umusore ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire, niwe munya Cote d'Ivoire wa mbere ugiye gukinira ikipe ya Real Madrid. Bidasubirwaho, Yani Diomande ni umukinnyi mushya w'ikipe ya Real Madrid. Wakwibaza uti se Yani Diomande kugira ngo ave mu gihugu cya Cote d'Ivoire yerekeze mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya Real Madrid yagiye anyura mu yahe ma equipe, dore ko ari umusore wanyuze mu ma equipe matoya cyane adafite izina, ariko ubu ngubu yamaze kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid nk'umukinnyi musha umaze gusinya amasezerano igihe kirekire mu ikipe ya Real Madrid, bivugwa ko ari imyaka 7 ari mu ikipe ya Real Madrid. Yani Diomande ni umusore wavutse ku wa 14 Ugushyingo umwaka wa 2006 Abidjan muri Cote d'Ivoire. Umusore mutoya cyane wakuze cyangwa se wakuriye mu buzima bugoye cyane mu muryango utishoboye mu gihugu cya Cote d'Ivoire mu mujyi wa Abidjan. Birumvikana ko ari umusore ufite imyaka 19 dore ko yavutse mu mwaka wa 2006 muri Abidjan muri Cote d'Ivoire. Ugenerwa Diomande mu makipe yo ku mugabane w'Uburayi si menshi, dore ko yakiniye amakipe 2 gusa mu gihugu cya Espagne ndetse no mu gihugu cy'Ubudage, ni Levante ndetse na Leipzig. Yani Diomande rero kimara kuvuka muri Cote d'Ivoire, urugendo rwa Yani Diomande rwahereye mu mashuri y'abato muri Cote d'Ivoire, aho yagaragaje impano udasanzwe, umuvuduko udasanzwe, ubuhanga mu gucenga ndetse no gukoresha amaguru ye yombi ari gukina umupira w'amaguru. Ni umusore ukinisha ukuguru kw'iburyo ndetse n'ukuguru kw'ibumoso. Yani Diomande ashobora gukina kuri 7 ndetse no kuri 11. Yani Diomande rero ni umusore uzwiho gukora amadribble menshi ndetse no gucenga cyane muri igihe ari mu kibuga akinira amakipe agiye atandukanye. Yani Diomande mu mwaka wa 2025 yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mashuri y'abato yigisha umupira w'amaguru muri Academy DME Academy. Ni Academy iherereye muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho niho yabonewe n'aba agents bagiye batandukanye. Aba agents ni abantu bagomba gushakisha cyangwa se gushakira abakinnyi amakipe. Rero Yani Diomande mu ishuri rya DME Academy muri riherereye i Florida yagiye agaragaza ubuhanga budasanzwe, niho yabonewe n'aba agents bagiye batandukanye baturutse ku mugabane w'i Burayi, babona umusore cyangwa se umwana mutoya urimo gukina umupira bidasanzwe. Yani Diomande umwaka wa 2025 yerekeje mu gihugu cya Espagne, dore ko yaravuye mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka wa 2025 yerekeje muri Espagne mu ikipe y'abatoya cyangwa se mu ikipe nkuru ya Leganés, aho ni ikipe ya Leganés ikina shampiyona y'ikiciro cya mbere muri Espagne La Liga. Igitangaje nuko umukino wa mbere yakiniye ikipe ya Leganés yahuye n'ikipe ya Real Madrid, yinjiye mu kibuga asimbuye Yani Diomande, ariko ntibyatinze kugira ngo agaragaze imana idasanzwe ari mu kibuga yahuye n'abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid, twavugamo Vinicius Junior ndetse na Kylian Mbappe. Uyu musore rero yagaragaje imana idasanzwe nubwo yari yinjiye mu kibuga asimbuye. Yani Diomande mu mwaka wa 2026 yamaze cyangwa se yahise yerekeza mu ikipe ya Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage. Yakinnyemo imikino igera kuri 39 atsindamo ibitego 13. Angaha mu ikipe ya Leipzig niho uyu musore yagaragaje ko ari umukinnyi udasanzwe, aho yagiye atwara ibihembo bigiye bitandukanye. Ariko tugera ku bihembo yagiye atwara mu gihugu cy'Abadage mu ikipe ya Leipzig, mu mikino 39 yakinnye yatsinze ibitego 13, atanga imipira yaviyemo ibitego ariyo twita assist zigera ku 9 mu ikipe ya Leipzig. Mu ikipe ya Leipzig rero niho yagiye agaragaza imana idasanzwe mu gihugu cy'Ubudage, aho yabaye umukinnyi mwiza ukiri mutoya wa sezo cyangwa se wa shampiyona yo mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Leipzig. Uyu musore Yani Diomande mu ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yagiye agira uruhare cyangwa se yagiye yitwara neza mu ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, dore ko yayifashije mu mikino y'igikombe cy'isi cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. Nubwo ikipe ya Cote d'Ivoire itageze kure, ariko uyu musore yabashije kuyitsindira ibitego bigera kuri 3 mu marushanwa y'igikombe cy'isi. None uyu musore yamaze kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid nk'umukinnyi wa mbere w'umunya Cote d'Ivoire umaze cyangwa se ugiye gukina ikipe ya Real Madrid ukomoka muri Afrika. Yani Diomande niwe
mukinnyi umaze kugurwa amafaranga menshi w'umunyafurika. Wakwibaza uti se niba Yani Diomande agiye kugurwa amafaranga menshi nk'umunyafurika, n'abandi cyangwa se n'abahe banyafurika bagiye bagurwa amafaranga menshi kurusha abandi? Ku mwanya wa gatandatu rero ni Achraf Hakimi, umusore w'umunyamaroc waguzwe miliyoni 68 z'amadolari. Ku mwanya wa gatanu ni Bryan Mbeumo waguzwe miliyoni 75 mu ikipe ya Manchester United z'amadolari. Ubwo Bryan Mbeumo yerekezaga mu ikipe ya Manchester United yatanzeho miliyoni 75 z'amadolari. Ku mwanya wa kane ni Omar Marmoush, umusore ubwo yerekezaga mu ikipe ya Manchester City yatanzweho miliyoni 75 z'amadolari. Ku mwanya wa gatatu ni Victor Osimhen, umusore w'umunyanigeria watanzweho miliyoni 78 z'amadolari. Ku mwanya wa kabiri n'abanya-Cote d'Ivoire aribo Nicolas Pepe ndetse na Yani Diomande waguzwe ava mu ikipe ya Leipzig yerekeza mu ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Ku mwanya wa kabiri ni Nicolas Pepe, umusore watanzweho miliyoni 80 ubwo yerekezaga mu ikipe ya Arsenal. Miliyoni 80 nizo zatanzwe kuri Nicolas Pepe, umusore w'umunya-Cote d'Ivoire. Mu gihe ku mwanya wa mbere ni Yani Diomande, umusore w'umunya-Cote d'Ivoire wavuye mu ikipe ya Leipzig yerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Yani Diomande niyo mukinnyi mutoya w'umunyafurika waguzwe amafaranga menshi, dore ko yatanzweho miliyoni zigera kuri 140. Azatangwaho miliyoni 125 zizongerwaho miliyoni 15 z'ama add-ons bitewe n'ukuntu azagenda yitwara neza mu ikipe ya Real Madrid. Yani Diomande mu ikipe ya Real Madrid uramuhereza amahirwe ngana iki yo kugenda cyangwa se yo kuzitwara neza mu ikipe ya Real Madrid, dore ko ari ikipe ya Real Madrid iri kugenda yitwara neza ku isoko ry'igura n'igurisha, aho iri kugenda yiyubaka ku buryo budasanzwe. Ni ikipe ya Real Madrid rero ishaka kuzegukana ibikombe bigiye bitandukanye ku mugabane w'i Burayi. Yani Diomande uramuhereza amahirwe ngana iki mu ikipe ya Real Madrid? Tubwira muri comment. Ngendi M Enoch, iyi ni The Tony Show nk'ibisanzwe tugenda tukugezaho amakuru y'imikino ndetse n'imyidagaduro ku buryo ubukwiye.